Lakini kwe mbingi mandikoni manga Ngelekany'o nzo twatia na nthini wa Ngelekany'o sio tuima na undu ngai uilie nikana tuikie binda na ito twakina okula makinile tukona moseo na mwathimo mao mwathimo mo umuthi ni ngumuthangacia mose Ngelekany'o ya mundu suwita wa Balamu ula waikie ngai ona emuku ate mwana aikia kana Yoba amwa ukethwa na kisiao kinene aikia nginya Yoba ena hani Balamu ena miaka liana niwo Yoba wesio munenga kana na kimwana kiche ananga Yoba amwa endo ndembe umwana tandembo ya chao ndembo ya kubibwa aikia ngai asio na umwana emuku Yoba ndale ya kunzungia mboya zao mwikio wako ni wa kana kewo na katebo Yoba ni wangathi ati ngethe wana kisiao kenene na yumeni kendaka ningene kana tandembo ithayo ndembo ya kubibwa indi Yoba amwanuni na manondo uilie mwana ndoka muwe. Praise the Lord. Amen. Na amwa kweli ningo lolomelia wathani waka kwako na umundi nithia etikili kwa mwike tutu kitesiana cia Balamu ayuti alani mokisia cha Balamu mevo onange ona alabu masasi ano mao na yu andu ma Balamu onthe makatalo ni bakubia andu 4 billion deno kotekisia okenene. Praise the Lord. Amen. Alama kina na mwike ta Balamu ne masongewa ona Yoba ikaleta waselewa. Praise the Lord. Amen. Ningo munenga Ngelekany'o ya Yosefu aingombo lakini mandiko mange imeasia ni wamukia ngai nani tukona aikia ngai nundu ndaenda kuibulanya na moka munene. Praise the Lord. Na nako kulia kuibulanya na akende kwa atumie obang kuya kwitawa chao kolokoloni lakini nundu wa kumukia ngai ethwa emwikiku kwa Potivali na ethwa emwikiku na kwa kolokoloni Yoba so mwambatia na amwikalia vamwe na asumbe membe. Asifiwe Yesu Kristo. Nendo muya asuni Ngelekany'o ya kwatia ethwa ni tukamwikia ngai ethwa ni tukamwikwatia ngai ethwa ni tukamukia nudo kumukia ngai ti kwaze ningu mukia ayeni kwa meko mako ni kwa mwikalile wako. Praise the Lord. Utekwe kanai nudo no mukia ngai no thika oseo ando nudo no mukia o ngai alameka au onakau kwa yebinda ni makathinde onakau kwa yebinda na monde na abuthie Ayoba niwe saa kumokelia. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo ukijiona kama Joseph tambua kuna siku ya kuinuliwa na inakuja kwa haraka. Atukuzwe Yesu Kristo. Nikipenda kuwapatia Ruth ezo Ngelekany'o ya kwatea Ngelekany'o ya ala meka hata alama mweka hata siona ngai mata mwisi. Praise the Lord. Mundu mukauni mumuabi na ni wati ananya mume nikenda mazio kendi ya Bethlehemu kila nyamume umitola weta wa Naomi na ku Yoba ikondu Yoba wika onakauna mundu ambai ingi atwawa na ndo mamusiusu wa Yuta na no wendi wesio siaka mwana na kisano chake pesa kumilanda viti ola wesio tongwe siambo ma Israeli. Praise the Lord. Amen. Na then olanda viti aiba shawa Yesu Kristo leto sia mundu mukausi aichao kwa muka kukwa inya mwana kula wizi nikoni hizi ngai waku akethwa ngai wao wakwa kula ukabikana wikoma noboga ndawa nekata nikoma na bala wikwa na kwa nobo nekata nekwa na mundu mukausi ni mwathime omundi undu ni wotu nengete Yesu Kristo. Laziviwe Yesu Kristo. Ni ngungu siana mandikoni manga isi etilile Yoba na Yoba yeso manenga siana ate iwe Yoba. Amen. Ni mulilikene ana abodhie munona Ngelekany'o ya lama boya ukimwikotia Yoba na ukimumandhawe. Asifiwe Yesu Kristo. Eti kuwa Mungu usikia. Kwa hivyo kimbia katika nyumba ya Bwana na hapo ndio utapeleka maombi yako. Let me tell you otondu Yoba wezu kisiana God will hear you and answer you. Ana Ngelekany'o ya kwatea nikanda tumanati tuikathi kwawe tuthi kwao kwa ngai enda ukamwombe Mungu. Enda ukamwombe Mungu. Praise the Lord. Amen. So bia baki dhaidho chake. Praise the Lord. Kanoka kanisa na nati lazima woke udhaidhino na modena wako ningwenda mbungo ze kanisani. I really want to seek the face of the Lord. Na la meka hata ana ne mabiki yako na usungio wangai. Na tuimandaka na ana hai musio. Niko na kauni wanengi we mwana anisia wathani wake amwe Yoba ela winenga kananga utungia. Ndamutungie Yoba Samueli. Indi Yoba amusungia nasiana ingi 5. Praise the Lord. Amen. Ala mileta ana makathi mwakithemba kiba
kiremba chu utiani oni muku penando ana mama kwete musekeze wita musekeze wena mundu muwau wai maumau mamudha na nondo wa mwekeo mamanda kula momu kwatilia Yesu nombani yusie momu ni usie mondo tuimulichata musiweba usu na nondo wa mwekeo wo meko momo nekani kwethwa mambatie na kenginya varufu na Yesu ende kumanisia ay mambe akudhasia rufu ay mambe akudhasia rufu ay madhasia okwende kwikata yu swanya umeba meikuwa rufu twende utavanyovo kwa na kiba tiwende maikuwa chao nginya utabanya ningo na nitawonga mie ya ndo maisa niwende winyo mwekata endi nyo mwekata mayukule ndeto ziva Yesu nginya ola mundu mwau mamudha siambewa Yesu Kristo ayoba ni wona mwekio amaliko mangi masia ela wa monia au meso ndata na mwekio wa mundu weba one mwekio wa ana ela wone mwekio wo hata iwe yoba ayone ti lazima yoba one mwekio wa mathe hena bata wako na mwekio wa lama muthiololokete anuzi mwekio ni meko mbona iko yambe tweka umuthi ndoka kuboya na nini siti yambe ni mwekio indi alama mwekio ni mahomu inyakio. God bless you. God bless you. Asifiwe Yesu Kristo. Alipoona imani ya hao wanne akasema ule mundu hapo na hizi akunisi yakewa ando makula nyindu wenenata endi huwa enenata na nikana kumaleke na hizi akunisi yakewa katika jina la Yesu Kristo simama chukua ngondoro tembea nola mwana utanoneka yuoneka wake kumaluka olawi unao likanthini yuni uoneka wake kata wakumaluka. Asifiwe Yesu Kristo. Eni nenda kumlinga Ngelekany'o ya mondo suweta wa Paulo asome buko ni dha makulindo wa keli kilingu cha 12 Paulo nondo wa mawoni manene woni weni yoba.